Salibonani babukeli, salibonani lani elilalele kuzindawana ezitshiyeneyo. Siyalamukela kulesi sifundo esiqhakathekileyo kakhulu. Thiyani ke indlebe okwalesi sikhathi lapho sikhuluma ilizwi lenkosi. Mina ke ngikhulumayo ngumfundisi uVizet Ncube. Ngizanikela engilabo ukuba siziveze nxa siqhubekela phambili esifundweni sethu. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo, siyahlangana njalo kulesi sifundo sesibili kuleli kota. Oyokhuluma lani ngalesi sikhathi ngumfundisi uJim Lilo. Elibingelela lonke, igama lami nguJack Thulani Moyo. Sizaba lomthandazo emva kokuthi siqale isifundo sethu. Sikhulekele. Baba sezulwini, siyakubonga njalo ngelinye ithuba osusiphe lona lokuthi sibe kukota le entsha sifunda isifundo esitsha. Sikucela ukuthi Nkosi umoya wakho engcwele makasithungamele lapha, emva kwalokho sibe lokuzwisisa okunye ngawe, sibe lobudlelwane obungcono ngoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Singena ke kulesi sifundo sifisa ukunanzelela ukuthi sikhangela kukota leli ibhuku lika Exodus. Leli bhuku zinengi izifundo ezimnandi esiza kuphatheka kizo. Ngiyakhuthaza ukuthi sonke sibe ingxenye yalezi zifundo. Namhlanje sikhangela ke isifundo sesibili, isifundo esikhangela isihlahla esibhebayo kumbe isihlahla esivuthayo. Lokhu sizananzelela kusifundo sethu sikhangele kakhulukazi uExodus ngo3 lo Exodus ngo4. Asibeni lethuba lokuzwa indinyana yokwaziwa ngekhanda ivesi esiyithola kuExodus ngo3 ivesi ngelika 7 lo 8. Ithi yona, uJehova wasesithi, impela ngilubonile usizi lwabantu bami eGibhithe, ngibazwile bekhala ngenxa yezinduna zezigqili ezibancindezelayo, njalo ngiyaphisekela ukuhlupheka kwabo. Ngakho ngehlile ukuza kubakhulula ezandleni zamaGibhithe, ngibakhuphe kulelo lizwe, ngibase elizweni elilendawo enengi, ilizwe eligeleza uchago loluju, endaweni yamaKhenani, amaHithi, ama-Amori, amaPerizi, amaHivi lamaJebusi. Siyabonga. Kulesi sifundo sizananzelela kakhulukazi kuba ingxoxo phakathi kukaMose oyisithunywa sikaNkulunkulu kunye loNkulunkulu ekhuluma loMose. Sizananzelela ukuthi kulobudlelwano obukhulu phakathi kukaMose loNkulunkulu. Kule ngxoxo enengi esizakuthi ekuyifundeni kwethu sizwisise ingxenye yesithunywa esinguMose sisiya kubantwana bakwaIsrayeli, sibuye simzwisise loNkulunkulu eziveza futhi eyisithunywa. Ake sinanzelele lokhu kuza kwakuhle kakhulu esifundweni sethu. Indinyana yokwaziwa ngekhanda kuyini esingabe sikunanzelela bafowethu okusincedisa ukunanzelela uNkulunkulu, sibuye sinanzelele lalaba uMose akhangelele ukuba athunywe yibo. Kunengi isifundo esingaphuma lazo kule indima. Nxa sikhala nje ufunda kwekhanda isivezela uNkulunkulu enguNkulunkulu onakekela abantu abakhe. Nxa sisiya phambili ngalesi sifundo kuzachayeka kube sobala ubana sikhuluma ngani. Uba sizawukhumbula ubana uAbraham lemuva uyathenjiswa ukuthi ngizakwenza ube isizwe esikhulu kakhulu. Esethenjiswa ubana ngizakwenza ube isizwe esikhulu kakhulu. uNkulunkulu uyamtshela ukuthi hayi, kodwa yazi ukuthi abantu bakho bazake behlala ezweni engasilabo lomdabuko okweminyaka eyi400. Emva kweminyaka eyi400 ngizabakhulula kulelo lizwe. Nxa sesiza kundinya ukufunda kwekhanda uyabe sesibona khona kugcwaliseka isithembiso senziwa kuAbraham kudala okuzabaluleka kakhulu nxa singena kusifundo. Lapho uNkulunkulu hayi, ngiyabona ukuhlupheka kwabantu abami, ngizwile ukukhala kwabo lakho konke kokwa. Siyabonga. Ukhona umunye othathekiswa ngokunye okuthile kule indinyana yakwaziwa ngekhanda ukuze nxa abafundi bonke abayingxenye yalesi sifundo beza kunanzelela umsebenzi kaNkulunkulu kunye lezithunywa zakhe. Kuyini okunye sikunanzelela kule indima kumbe kulesi sigaba?
Nginanzela izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu uyabona. Ngoba uthi ngibonile. Okwesibili uNkulunkulu uyezwa. Bese uqhathanisa ungafunda usiyaphambili uzathola ukuthi eBhayibhelini siyatshela uNkulunkulu nxa esezixeganisa labo uNkulunkulu uthi oNkulunkulu babo bayumsebenzi yezandla zabo balendlebe kabezwa balamehlo kababona uhla kubeke kube obala kuMose ukuthi omthumayo lapha ngubani ngoba uMose usikhumbule ukuthi uke wahlala eGibhithe okukhonza khona izithombe umbize seMidiyana ngale amvezela ukuthi ayisizwe lezana izithombe ke wahlala phakathi kwazo mina ngiNkulunkulu obonayo lozwayo. Siyabonga. Okunye laphana phezulu kokuthi uNkulunkulu uyabona uyezwa njalo uyakwazi ukuthi uthi yena mina sengizile ukuthi ngizoba khulula. Now kumele kuhle kulungisisa indaba yokuthi uMose ayisuye okhipha abantu eGibhithe. uNkulunkulu ukhipha abantu eGibhithe esebenzisa uMoses. So uNkulunkulu engekho uMoses ubengeke bakhiphe eGibhithe. So lapha nomele kube clear akumelanga sikhonze uMoses engani nguye owayeseyinkosi yabo. Hayi, inkosi uNkulunkulu yazibuyela yona emva kokuthi sebonile sezwile esebatshengisela ukuthi yakwazi ukuthi mina ngizobakhulula. So ngezinye indlela sinanzelela ukuthi umlingiswa omkhulu kuleli bhuku uNkulunkulu. Yes. Futhi ake sinanzelele kuyile singakukhangela sikunanzelele ngoMose ungaphi ebizwa lapha. Uyathokoza yini lapho ebizwa ekhona kumbe ucatshile kumbe kutheni kuyini singakunanzelela maqondana lokubizwa kwethu sisuke kuye uMose sibuye lakithi ngoba uNkulunkulu lendlela abiza ngayo umuntu kwesikhathi akubiza ku comfort zone akuthini kuyini sikufunda ngoMose ekubizweni kwakhe. Nxa umuntu ebizela umsebenzi ukhangala nje eBhayibhelini angahlangani lababili abathathu abathi bona bengiready ngalokho. Okay. Bonke ababizwayo bananze ukuthi umsebenzi awanikwawo abawubizwele wona awukho emandleni abo. Ngoba uvela kolula khona ukuthi uthi uhamba ngiyakho indlela usithi lapha ngiright umuntu ethi phambuka lapho khona woza kuyami indlela. Siyanazo ukuthi uMose njengokubana usubuzile uMose wayesuke eGibhithe ebalekile weza lapha eMidiyani nangu uMoses seyakhile selabantwana sekukuhle sezimnandi izinto kade suseguswini uyelusile abesebizwa khonokho nje uphe ukuthi usebizwa senikwa iassignment etsha uthumo olutsha akolula yikho zasathi nxa siyaphamba kwesifundo samuzwa ukuthi uMose ukwamukela njani obizwa kuthatha ingxoxo ende ukuze azacine sesamukela lolo bizo lokunanza ukuthi ngubani omthumileyo. So ke balaleli lababukeli nxa sifunda lesi sifundo la nxa sikhangele uMose sikhangele uNkulunkulu ngifisa sonke siyengena ezicathulweni zikaMose kulapho thina kufanele siyengena khona nxa sifunda lesi sifundo sijula ngaso wena akuzifake emumeni kaMose ubusukukhangela kulamhlanje ukuthi mina bengiza kusabela kanjani funa sizananzelela amanye amaphutha uMose abengawenza empilweni ngezifundo ngaye uMose bese sigwema ukwenza okunye obekufanele sikwenze kuyini okunanzelelayo mfundisi Jack maqondana lalolu bizo likaMose. Bengicabanga ukuthi ukuthunywa generalize yonto echazayo kithi nabantu abatsha fanele ukuthi unithole ngizidlalela ibhora sombiza ukuthi ufuna ngiyothenga isinkwa. Angifuni ukuyothenga isinkwa but mase mbuye laso ngiyafuna ukusidla. Okay. Now ngiyanga ukungikhipha lapho bengikholisa khona bekungamnandi kodwa lokho nithuma khona even bengingafuni ukuthi ngikwenze kuza ngibenefita lami nxa sengikwenzile. Now I think ikhomele sikunanzelile ngothumo general senguletha ngapha ukuthi uNkulunkulu ebiza uMoses ubaba usethintile ukuthi ubesiphilela impilo yakhe nje ku right but lokho asebizelwa kikho kafuna ukukwenza njengoba sizabona sisiya phambili ngesifundo but kuza benefita yena kanye labanye abantu
athunywe kubo ngemva kwalokho. But kwesinye I think masibizwa asila umbono luyana obona khatshana ukuthi kahle kahle ubizo lolu lungangisiza njani mina. Sicine kwesinye isikhathi silubalekela, then we try ngesikhiwa to we forfeit sichiya ezinye izinto besingazithola ngabe besamukele ubizo. So ke nxa singakhangela ke sifisa ukukhangela ke indawo abizelwa kiyo. Lapho sifisa ukunanzelela ukuthi ubizwe endaweni enjani, indawo ake abakiyo, indawo ayaziyo, indawo okutheni uhlangana lani kulolu bizo ahlangana lalo, ngoba kule ndawo lapha afika bizwe khona. Khona nxa sikucabanga asikucabange lami ngingumfundisi ngabizelwa ngaphi. Ngisakhumbula yini lapho engabizwa khona, ngasabela njani, kumbe lapho ngabaleka kumbe kwathini. Ake sikhangeleni uMosi ubizwa ngaphi endaweni abizelwa kiyo. Sitshela kuyini ongasitshela lapha ukunanzelela ngobizo lukaMosi. Nangu yanule muli yakhe, but this time around uyabizwa. Nangu uyabizwa ulo mama ulamajaha nanka amabili uyisezala nangu uyabizwa. Ake sikhangele indawo le abizwa kuyo. Usekuthintile mbijana umfundisi laphana simthola eseMidiana. Usuke baleka kulamhlanje singathi he was the most wanted. Okay. Mhlawumbe sokulamhla uzafaka le picture yakhe ukuthi ombona kufake lemvuzo ukuthi ozamthola zamnika umvuzo ongaka, kodwa ngenxa ukuthi wayesekhatshana lapha ayebaleka ayejekwenze khona icala kuye mhlawumbe wayesezwalibala la ngecala ngoba mhlawumbe elivumile kuNkulunkulu usezikhonzela uNkulunkulu selemuli yakhe. Now sinazelelo ke ukuthi into enginazeleyo ukuthi ufika la uthola umsebenzi okwelusa izimvu. Now eselisa izimvu kule training ayezenzile ukufunda ukuqeqesha education ayithole eGibhithe kayisebenzisi. Uyena lapha usekunyu esingathi umsebenzi omutsha welusa izimvu. Siza kunanzelela futhi ukuthi kungani uNkulunkulu wamelusisa izimvu. Now indawo abizelwa kiyo kuyindawo engasondawo emangalisayo. Uyazela uselimbuzi uyizimvu lakhe lapha useguzi mhlawumbe bebuye lo mphako akahlala ngaphansi kwesihlahla esithile. Kodwa ngolusuku ubona isihlahla siyavuta kodwa kasithi. Now kulamhlanje angazi kumbe babekhona babengama omunye wayezathi isipoke emini abaleke. uMosi abesenanzelela ukuthile ukuthi ukubona izihlahla zilumathiswa umlilo beziphela kodwa lesi silumathisiwe siyavutha kodwa kasinjani kasithi. uMosi abesithi mana ngisondele ngibone. Now okungithathekisayo ukuthi uMosi ebona lumlingwa lo isilingo lesi wasondela abo ukuthi ayibona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuthathekisa umfundisi ukuthi esondela siza kuthola eBhayibheli lapha ukuthi ilizwi le laphuma phakathi komlilo. That Moses khupha imbathathe zakho ngoba indawo omikiyo ingcwele. Now bese ngithathekiswa yilokho. Now ngeke ukuthi mhlawumbe ngxenye ihlahla lesingelena ngakwazi umphako ehlezi ngaphansi kwaso. Akusakaza kube indaba zalutho wakholisa umthunzi waso. Kodwa ngalolu suku ngenxa ukuthi uThixo wehlile uthi luJack wehlile uselapha nesihlahleni lesiya. So indawo yakho nesisibangcwele. Sithini? Umlimu uthi ababili abathathu behlangene ngegama lami ngiphakathi kwabo. Kuhle ukubizwa ubizelwa kwaNkulunkulu ngoba nxa ubizwa uNkulunkulu lapha angabakhonapho indawo yakho nibangcwele. Nxa usuhlangana noNkulunkulu ongcwele kawusalufana. So ke ngezindlela kuyini sikunanzelela siyananzelela ukuthi uNkulunkulu indawo le ambizela yena uNkulunkulu ongcwele. Angithi uNkulunkulu umbizela ubizo futhi olunjani olungcwele. Lindawo asekiyo le injani ingcwele. Kuyini sikunanzelelayo la ikakhulu ngoba uNkulunkulu kulesenzo okufanele asenze nxa approacha indawo enjani engcwele. Sifundane okokuqala osechilo ongwenya. Ando kokuqala sesivuma ukuthi uMosi ubalekile. Mosi useyingxenye yemuli yakoJethro. uMosi uyelusa uhlezi segangeni uyamfunda kakutsha uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu onjani. Isimilo sakhe siyatshintsha ekhongale egangeni siba lobudlelwano loNkulunkulu. Kulapho esibona ukuthi kwabhalwa khona ngitsho lencwadi kaGenesis lakho konke
ekhona phela esegangeni kodwa uphakathi kokwelusa nasi isihlahla siyavutha umlilo kodwa kasinjani kasichi usechilo ngokuthi wayengabaleka kodwa lindlela yokuthi walesihlahla yaba indlela yaba isibonakaliso kuMoses yokuthi kukhona okukhulu omele ngaziswe ngakho ngokubona lesi simanga wabona lesa sosihlahla esiordinary hayi kukhona ukhomela kubone kwawuveza ukuthi izulu lifumana likhomkhethe something nxa uyabona umlilo ovuthayo engabona ngesandla sewulayitha awuye ayekuzwa ilizwi likhuluma kodwa engabona indebe zomlomo ezuthi kulomuntu kodwa engabona isidumbu somuntu kwawusithana kukhona okukhona esihlahleni sonesi esivutha umlilo then sesingena ku ekuthini khupha imbatata zakho ngoba indawo kuyo njani engcwele akuthi ukuthi indawo leyo ngemvelo yayingcwele ngoba umlilo wawuvutha wawumele ubukhona bukaNkulunkulu yikuzabona ku-Exodus chapter 19 esetheka bahlambe uzawukhuma labontu bakaNkulunkulu uyehla kufuthi ngesizwe sanjani somlilo khona ukuthi uyehla kuveza kakhulu ubukhona bukaNkulunkulu so indawo iba ngcwele ngoba uNkulunkulu ukhonapho uba khona nxa uNkulunkulu nxa kungelabo uNkulunkulu khonapho kuthi ukuthi hayi leyo ndawo indawo nje na kuyangesabisa ukuthi ayinto nxa ababili babathathu behlane egama lami njani ngephakathi kwabo siyayinanzela yini ubungcwele bukaNkulunkulu yini khonapho so ngezindlela lapho uNkulunkulu silaye ubungcwele bakhe bula la nxa siqhubeka ngalesi sifundo asikwazini ukuthi siphakathi kwani kobungcwele bukaNkulunkulu lobukhona bukabani bukaNkulunkulu akusifundele uverse ngene ka1 usiya ku3 ku encwadini kaExodus yesizwe ukujula kwale inkulumo lalesi sehlakalo esehlela uMose chapter 3 verses 1 ithi kwathi uMose eselusa izimvu zikayisezala uJethro umpristi waseMidiyani waseqhuba izimvu zaya kude le kwenkangala eHorebi intaba kaNkulunkulu lapho ke ingilosi kaJehova yabonakala kuye iphakathi kwamalangabi omlilo esixukwini uMose wabona ukuthi loba isixuku sasivutha asizange siche silobe ngakho uMose wacabanga esithi ngizasondela ngiyebona isimanga lesi ukuba kungani isixuku singachi silobe verse 4 to 6 Kwathi uJehova ebona ukuthi usesondele ukuba ayekhangela uNkulunkulu wasememeza ngelizwi elaliphuma kuleso sixuku wathi Mose Mose uMose wathi ngilapha uNkulunkulu wathi ungasondeli khupha amanyathela akho ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele wasesithi njalo ngiuNkulunkulu kayihlo uNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe ngalokho uMose wafihla ubuso bakhe ngoba wayesesaba ukukhangela uNkulunkulu Siyabonga ngifisa ke sinanzelele uverse 1 kusiya ku5 sesike saxoxa ngaye nangu lapho verse 6 oveza uNkulunkulu eziveza ukuthi ungubani abeseveza imvelaphi yesizwe sikabani sakhe uNkulunkulu kuyini sikufundayo nxa esithi nginguyise nginguNkulunkulu kabani kwaAbraham nginguNkulunkulu kaJakobe nginguNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe kulesifundo esijulileyo esingaphuma laso la unanzelela ukuthi uNkulunkulu ungubani ngoba phambili siza kufunda ngalo ibizo likabani kaNkulunkulu kodwa sikafiki kilo nxa sisizwa la amazwi sinanzelelani ngezolo ilamhla lekusasa ngoNkulunkulu Okay umbuzo lo ngifuna uqala ngifake ifootnote ekupheni kwembatata ngibe siyangena kulo mbuzo sikujwayele ukuthi singangena endlini sikhuphe ingwane ngokuhlonipha into esingena kuyo sikujwayele bona nxa sesibe phambi kwabantu esibakhonza abakhulu kithi sikhuphe ingwane
kwesikhathi sichophanise kwesisikhathi ukuveza inhlonipho yethu. Kodwa abantu wesirayeli ngalesana sikhathi awekwazi kakhulu ukukhupha izicathulo. Ukukhupha izicathulo kwakusitsho ukuvuma izono, ukuvuma ukuthi mina kangifanelanga. Yes, nxa sesiyangena ke kulo umbuzo obuze manje, evumane sekhiphe izicathulo ukuthi yena mina nginguyihlo, uNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. Lapha uNkulunkulu wayeveza ngamafitshane ukuthi mina uNkulunkulu ogcina isithembiso. Isiphi isithembiso? Wayevele bathembisile uAbraham, uIsaac, uJakobe ukuthi kulelizwe ezahlala kulo okuyilizwe lami, ilizwe laseKhenani. Lelo lizwe yilo ilizwe endithembisa lona. Eligeza ubisi leleya. So uNkulunkulu ngathi inkuka uzamana ufaka engqondweni zika Moses ukuthi akwazi ukuthi engakuthembisa kuAbraham, engakuthembisa kuIsaac, engakuthembisa kuJakobe, ngiyakugcina, angikhohlwanga ngakho. Kathesi senguthumana uye kugcwalisa khonokho. Sisithola sisiphathiseka kangakanani ikakhulu sinanzelela ukuthi nxa uNkulunkulu ethembisile ulutho walugcwalisa. Lokho kulamhlanje siyazibona izithembiso zikaNkulunkulu, siyazilonda kuzofika nini lamhlanje. Usiqinisa kusifikise ngapi thina, ngoba sikhangelela ukuthi sifike ezicathulweni zikaMose, kube yitho Mose balamhlanje abanjani ababizwayo. Sifundani ngalokho? uNkulunkulu uyagcwalisa isithembiso sakhe. Utshilo ukuthi uIsrayeli, uNkulunkulu ayekuthile ukuthi bazakuba ngabathunjwa kweminyaka engamakhulu 4. Na iminyaka le isiphela uNkulunkulu akumjumi. uMosi uyalungisiswa. Ungakhangela uMosi uzelo ngesikhathi kumele babulawe. uNkulunkulu lapho kumele ukuthi okhipha isimemezelo ukuthi uMosi afe nguye wamgcinayo futhi uMosi. Emlungiselela ukuthi uNkulunkulu esemkhethile ukuthi uzamthuma. Now after 8 years uNkulunkulu emlungisisa. Ngithembala ugwalo conflict and courage the past and prophets ithi antakumbuka ukuthi uNkulunkulu Mose hlala 28 years esesigodlweni. Now uNkulunkulu wamnika uMose 40 years ukuthi akhiphe ingcekeza ayifunde esigodlweni nge28 years. Njalo futhi emfundisa imanagement yabantu bakhe ukuthi uza kubathungamela kanjani. Ngezindlela uNkulunkulu kasithumi engazange asinike izikhali zokusebenzisa. Ngathi hambe sesikhula ufundisa ukuswima babekuthatha bekuphosela enzikini. Uzagalula wenza. uNkulunkulu kenza njalo. uNkulunkulu wamfundisa uMose ungabalwele noyithi uthi yena kulapho uMose afunda khona ngothando lukaNkulunkulu. Eselobudlelwano lezivu ukuthi wabazazi izimvu ngamabizo azo zabalazi ilizwi lakhe. Wangikhona enanzelela uthando lukaNkulunkulu kubani? kuIsrayeli. Wasenanzelela ukuthi uNkulunkulu nxa uNkulunkulu seziveza ke manje kuyathi dlwe kuMose ukuthi uthando lwanini lubona kuNkulunkulu nangu phela uthi usehlile. Ngezindlela nxa sithunywa uNkulunkulu kasithumi engazange asinike izikhali zokusebenzisa njalo ngasinike lamasu esiza kwasebenzisa. Thina kwethu ukuthi siziveze sibe khonapho okune uNkulunkulu setake over ukuthi abesesitshengise yakhe indlela. So sitshela wakha umbuzo la. Umbuzo othona nanku nasi iminyaka le engu8 nasi iminyaka le engu40 oyibalisayo. Ngozibani eyayingenzakala kuMose nxa wayengahamba kungekho ku8 years kungekho ku40 years ku2 years. Kuyini singakunanzelela okwenzakala kuMose kwaba yisibusiso izikhathi eziningi thina kulamhlanje esikhala ngakho ukuthi hayi uNkulunkulu lapha kangizwa la. Kuyini sikufunda lapha ngoMose? Ngicela ukuqala lapho ukuthi ngiphendule.
uMosi esebiziwe kulesikhathi azwisisa khona ukuthi yena vele ubiziwe ngokuzwisisa kwakhe uzama ukuthi esindise omunye wakhe kule lapha athola abantu besilwa khona omunye ongumHebrew omunye ngumGibhithe yena ufika elomcabango ukuthi mina ngibiziwe vele ukuthi ngizokhulula abantu ebese sizo omunye wakhe now akuhambi ngendlela acabange ngayo ngoba uhambe ngesikhathi esingayisiso ukuthi ezama ukukhulula abantu uNkulunkulu azabakhipha yena ngokwakhe yikho sisiya phambili uzamnanzelele sesithi hayi mina abantu laba maybe basoze bengikholwe efaka ama excuses zakhe lawana ukuthi waye engafuni ukuhamba okunye kusukela emcabangweni ukuthi ulembali yokuzama ukukhulula abantu ngesikhathi esingayisiso ukuzama ukuphendula umbuzo wakho ngiyakhona lapho ukuthi ukubizwa kwami akuthi ukuthi sokumele ngiyenze uNkulunkulu ambizele khona ngesikhathi sami ngoba ubizo lungabuya ngizalwa but akuthi ukuthi kumele ngiqale imission yakhona ngizalwa uNkulunkulu ulesikhathi esifanele ukuthi ubizo lolu ngiyakwazi ukuthi ngizakulanda nini ngizolungisa izinto yakhona okwesibili uNkulunkulu uvikela uMoses from ukufa nxa esezelwe lapha kulesikhathi kuba le genocide khona ngoba uFaro ezwisisa ukuthi kulomuntu ozazalwa lapha ukuhambe ozabakhulula abantu laba kubula abantu abayisize yakhe bonke kodwa yena esale phila now uNkulunkulu umvikelela ukuthi ulobizo vele later on ngiyakuthena uNkulunkulu abantu ababizileyo uyabavikela ukuthi isikhathi esifaneleyo sifike lapha azabasebenzisa khona akufisayo ukuthi ukhumbule ukuthi kakuvikelelanga ukuthi ukholisa impilo ube comfortable ukuvikelele ukuthi kulobizo phambili but thina siyakhohle sesicanga ukuthi uNkulunkulu sesihlupha naye sesibiza ngoba sikazwisisi kahle kahle ukuthi vele umvikeleleni entweni eziningi esendihlanganela singafaka ama example amaningi abanye kumelanga sibe siphila ngoba maybe abazali bethu babengasifuni but ama attempts abo ukuzama ukuthi bengasiphilisi awasebenzanga ngoba uNkulunkulu besithi lo ungazozame ini akusoze kusebenze ngoba mina ngimbizele something so ngezindlela siyakunanzelela ukuthi ukubekezela kuqhakathekile kuhle ukuthi silandele uNkulunkulu ngesikhathi sikabani sakhe kulezikhathi umfundisi okwenzakala khona ukuthi empilweni ungacabanga ukuthi into le bekufanele ngabe iyenzakale ngale indlela kumbe ngalesi sikhathi kumbe ngalo kodwa ingahambi ngendlela okhangele njani ngayo kutsho ukuthi kuwe mlaleli kumbe obukeleyo kutsho ukuthi empilweni vuma ukuthi uNkulunkulu agcwalise uhlelo lwakhe ngesikhathi sikabani ngesikhathi sakhe kulokunye ongathi nxa ukukhangela ubonani uyakusola ukuthi kanti kumi njani kodwa sinanzelela ukuthi ngoMoses uNkulunkulu ngiyophethe intambo ngocebo losindiso so kuhle kulandela emanyathelweni kabani njalo kunye singazeyi singeminyaka ukuthi mina mhlawumbe sengikhulile kumbe senginjani uyabizwa khangela uDavid ugcotshwe engakanani eyinkosi wahlala isikhathi esingakanani engakaye esigodlweni wayelamandla ukuthi athathi Sauli eceleni nasengcotshiwe sokubekezela right kodwa wabekezela so thina ke singazeyisi ngoba isithi esiyasebenza kodwa ngulowo sithumile la ngesikhathi sikabani ngesikhathi sakhe engxenye yebo mfowethu okuncane ebizweni likaNkulunkulu introduce kuMoses laphana okunye sikuthola ukuthi ufuna ukuthi uMoses emthembe ukuthi unguNkulunkulu onguye omlandileyo ngoba kulabo uNkulunkulu abaningi ngesikhathi sakhona ngithi so ukuthi identify ukuthi uNkulunkulu lo nguphi kumele uNkulunkulu lo ezi-identify ephinde ezi-attach ku-heritage yakhe kumbali yakhe yikho eqamba uJakobe eqamba uIsaka eqamba uAbraham ukuthi ebonda hayi uNkulunkulu lo ngiyamazi ngoba ku lineage yami ukhona ngiyakhola ngoJakobe ngiyakhola ngabokhokho bethu so ngingamthemba ngoba imbali yakhe ngiyayazi kusukela emuva ngale yikho ezi-introduce ngendlela azi-introduce uthi la ibe ingxenye yakho enxa kusibambele uverse ngelika2 kuExodus 3 ke sikhangele kakhulukazi igama elithi ingilosi kaNkulunkulu verses 2 ku chapter 3 lapho ke ingilosi kaJehova yabonakala kuye iphakathi kwamalangabi omlilo esixukwini uMose wabona ukuthi loba isixuku sasivutha asizange siche silobe right siyabonga ake sixoxeni ngegama leli elithi ingilosi kaNkulunkulu litshone mina ngikhula vele ngicabanga ukuthi ingilosi liyane ephaphayo ekhazimulayo nxa usikhuluma ngengilosi kaNkulunkulu ngokwale icontext kuyini esiphuma lakho ingilosi
kaNkulunkulu. Ibala lona elithi ingilosi akumelanga lisenze sisanganiseke. Singazi sisibona uNkulunkulu lapha encwadini Exodus okukhuluma ngani. Ngoba ibala lithi ingilosi licho isithunywa. Isithunywa ingilosi. Nawe ngakubiza isithunywa. Okay. Ngakubiza ingilosi ngoba uyisithunywa ngithi. Kodwa nxa sesiza kule okuthiwa ingilosi yenkosi. The angel of the Lord. Nxa ulandelisela kakuhle kwangasongilosi sibili ethunyiweyo. Kwakuyinkosi ngokwayo uJesu Kristu owayesebenza njengesithunywa sikaYese, wayelilizwi likaYese. Qala wayekhona ilizwi ayinonko. So into yokuqala esibambe lapho ukuthi uMose lapho wayekhuluma loJesu ngokwakhe, umdali ngokwakhe. So uMose uba lethuba elokukhulumisana loJesu uNkulunkulu. Angisiyavumelana. Now nxa kukhulunywa simthola ke uMose uzothunywa ukuba isithunywa. Yes. Angithi ethunywa yini isithunywa. Kungani kusetshenziswa isithunywa ukuya kwesinye isithunywa kufanele kube lobunye ubudlelwane singaphuma labo la. Nxa sikhuluma ngani ngengilosi emeleke kathesi uJesu. Kathesi sikhulume ngani ngengilosi futhi ubani uMoses. So ngezinye indlela sithola abantu laba kuyi-companionship. Angithi sebengena emsebenzini njani bonke. Ake silondeni ukuhamba kukaMose lani lesithunywa kulo lonke uhambo lwabantwana bakaIsrayeli. Singakuthinta lokho. Now sizananzelela angithi uNkulunkulu ozayo. Now khangela inkonzo lapha anti uthi ingilosi kaNkulunkulu kodwa ingilosi kaNkulunkulu ibisithi abantu bami. So ingilosi esiyaziyo ukuthi kule ngilosi ezisilindayo kazilabantu. Yes. Olabantu uNkulunkulu. Right. So kuhle kusiveze lobala ukuthi lo uNkulunkulu ngumbe ngesinye isiqu sobuNkulunkulu uMose akhuluma laso. Yikho phela sichilo ngoba yiso futhi esilamandla ukuthi sithi abantu bami. Ngezindlela uletha uMose ukuthi azwisise ukuthi Mose lo kuthumayo lo nguye umnini wabantu, umdali ngokwakhe ngoba akekho umuntu olamandla ukuthi ngezindlela nxa ukuthi sithi abantu bami futhi lami mina Mose ngingumuntu wakhe. So lapha sisengile partnership lo mdali wami engithuma ukuba nami be ingxenye ekukhululweni kwabantu sengani uMose kakhululwa. Kodwa alube ehlanganyela uthola iprivilege ukuthi akhululwe lalaba abantu ukuthi bayakhululwa. Nxa engahlanganyeli kuthi ukuthi baza kuyakhululwa yena akasakhululwa ngoba akasazange avuma ukuthi abe ingxenye yalabanjani abayakhululwa. Sithini kulabantu phandle umlimi afisa ukuthi ayibakhulula uyangithuma uyakuthuma mlaleli ekuthunye kube ngani baya kuya benefita kumbe bazathola umvuzo engasoze beyingxenye yawo kodwa ngokuba phakathi kumbe ngokuba ingxenye yalolu thumo sensiba lelungelo lokuthi ngiyethola umvuzo olungiselelwe laba abakhululwayo ngoba mina lami sengiyingxenye lo uNkulunkulu ekukhululeni laba bantu. So bese kusineke igunya lokuthi nxa kuthiwa uNkulunkulu sithi nyalithuma asambenini siyesebenza ngoba kukhona uNkulunkulu akulungiselela laba afuna ukubakhipha mhlawumbe bese ngeke saba ingxenye yakho aloba thina singazange sivume ukuthi sithunywe. I think ngani silenkinga yokungafuni ukuthunywa lapha esakhutshwa khona. Ngoba ngani uNkulunkulu indlela asebenza ngayo uyakubiza ebese kukhipha briefly lapha aza kuthuma khona ukuthi eqale kulungisise ukuthi bese kubisela khona ngale ukuthi uyekhipha abanye lapho wena kukhiphe khona. Now ngani thina njengoba ngiqalile ngana sithanda ukubiselwa lapha esikhitshwe khona ngoba mhlawumbe sikaphumi lokho sisafanana labo
asikavumela uNkulunkulu ukuthi esilungisise ukuze sifanele ukuyobanceda ukuthi bephume. Okay. So nxa sikhangela mfundisi Mlilo ingilosi le ngoba fisa ke sikhangele ingilosi kaNkulunkulu futhi angithi sikhangela nasi yanengilosi kukhona yini singakulonda simbone nangiyana laphana ukuthi uhamba laye uMose uhamba laye nangiyana ngoba ingilosi kabani nxa siza kulokho uzathola ukuthi indawo ngezindawo uNkulunkulu khona sokuthi ukuthi uhamba laye besuka esehambile wabathatha abantwana baIsrayeli sebephakathi kommango okuya eKhenani ingilosi kaMlimu yaziveza kubo ngeyezi emini ngelaba ngabi lomlilo ebusuku ungazuye ku Testament elitsha bayafakaza kwabaseKorinte chapter 10 ukubana leli dwala abaphuza kulamanzi lahamba labo libe senkangala lokho kuveza sobo ukuthi ukuthumile kodwa awuchiya ngawedwa kuze lakithi ku Testament elitsha lokho engasishiyanga emva manje sesithumile hambani ezizweni zonke uthi bhekani ngelani kuze ngaphi kwesipheli kwesikhathi awula sikhathi lapha sichiya khona thina siyahamba kodwa yena ngiyomnikazi wazenza izinto zakhe esisebenzi okwabuza umbuzo okhuluma ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa isithunywa mayeselanda isithunywa omunye wabalobi ukuchumayela sawazonda nguJames White ingaphambanisa lapho kodwa ngiyazi ukuthi yena nxa ukhuluma ngokuchumaya uthana ngithuma isiceli ibhega ubona siyetshela ezinye amabhega ukuthi sinkwasifumene sitholakala ngaphi uthunywa umuntu oyisibonda nithinga isibonda ukuthi siyetshela ezinye izibonda ukuthi ukudla kungaphi namhlanje yes so siyakunanzelela siyavumelana ke ukuthi lo esikhuluma ngaye nguJesu angithi siyambona futhi ekhuluma sithi uAbraham engakabi njani engakabi khona nginjani ngikhona ngithi ivumelani ke sikhangele ibizo lakhe uNkulunkulu angithi sesizwile ukuthi ingilosi kaNkulunkulu ngalesi sigaba nguJesu sesifisa ukukhuluma ngaye lapha ngoba sesichilo ngale ukuthi uthi yena ngomlomo wakhe uJesu uAbraham kanjani engakabi khona nginjani ikhona ngisho ake sikhangele ibizo lakhe uNkulunkulu ku Testament elidala ubizwa ngamabizo amanengi ngambiza uthi Adonai ungambiza uthi Elohim umbize Yahweh and many other names angithi so ke lapha sifisa ukukhuluma ngebizo likaNkulunkulu ku Exodus 3 verse ngelika 13 usiya ku 22 sizananzelela ukuthi igama akhuluma ngalo lapha ligama elithini nginguye ongunguye angisho okuyikuthi ngesilungu is the proper name of God ulamabizo manengi kodwa leli bizo libizo ebelithi nxa libizwa lingabizeki angithi nxa ungathi uNkulunkulu ufike unjani uphoze the Lord is my shepherd uJehova ungumaliso actually vele ibala lelithi Jehova lifika lifakwe kuleli gama ukuze libizeke ngoba ubaba engeke wabizwa ngani ngebizo lakhe kuyini singakutsho simkhangele ibizo likaNkulunkulu no sizanazelela ukuthi uMose oqala wayemazi uNkulunkulu kodwa engamazi ngokujulileyo okay now ubusinanzelela ukuthi ibizo lona lelithi ukuthi uNkulunkulu ungusimakade kala siqalo kala siphetho is eternal ngesilungu ngezindlela ukuthi uAbraham engakabi khona akathi ukuthi ngangikhona uthi ngikhona yes ukuthi ukuthi izolo ungabuyela kuyizolo uzamfumana uhambe uyekusasa kwenjani uyamfumana so ngezindlela wayeveza uMose ukuthi aMose lokuthumayo ngolegama ukuthi wonke amagama ayakhothama kilo angeke umlinganise lo munye ngithunywa yimi uNkulunkulu umdali wabantu enguthumayo abe sesithena ongophakemeyo enjalo ephakeme
kodwa useduzane labantu bakhe. Yeah. Bemfuna ukubuya khonapho. Alright. Ubukhulu bakhe abutsho ukuthi ukhatshana lathi. Yes. Emkhulu njalo uyazehlisa mana ngisho njalo enguNkulunkulu ukuthi ephinde zoba seduze lo muntu ongekho ku level yakhe bephakathi komuntu. Yikho bemfuna ukuya khona sesha ukuthi into ilizwi kuJoel ngo2 iverse ka32 ibisiveza ukuba wonke obiza igama likaNkulunkulu uza njani uza kusindiswa. So ke sithola ukuthi uMosi lapha uyasithola lesi sibusiso ngokuba lo nkulunkulu uqobo lwakhe ngoba lo sindiso uyanjani uyalwamkela. Ngivumelani ke sikhangele lapha uMosi la nxa sesizwile ngaye sananzelele vezelo ukuthi uNkulunkulu ngubani uletha izaba. Kwine singakunanzelela ngalo umuntu obiziweyo eletha izaba. Siyathola ngamahlandla angafika amane uMosi eletha yini izaba. Ake siphombe kwadopha amathuba uMosi lapho ekhipha izaba linye ngalinye. Esathinta khonapho kulento endithintileyo la. uNkulunkulu azehlise thina singaba lamagama amakhulu senzani. Ngiyabe sengifuna ukuthi ngibizwe ngenye indlela ethile. Ngeke ukubiza ngelendlela mhlawumbe usele doctorate, ngeke ukubiza ukuthi ngudoctor Ncube Sukhula sengukhubile, ngingaba mkhulu sengifuna ukuthi ngiphathwe ngenye indlela sokulabantu abangeke bafinyelela kimi. uNkulunkulu emkhulu njalo usonke silelungelo ukuthi sifinyelele sibe seduze kwakhe, sibakhulu sibakhangeleka phansi esigabeni, sonke sivunyelwa kasenzi appointment sidlule ku protocol ethile ukuthi sesekhuluma laye, kodwa yena uyeza thina singakafiki abe seduzane lathi. So khonokho kuyangithathekisa ukuthi kuNkulunkulu oyisimanga ukuthi sonke babekele baleli sifise kubana sibe lobudlelwano laye, ngoba kuNkulunkulu ophakemeyo kodwa ofinyelela laba esingakhanyela singasobantu balutho esigabeni. Singakhohlwa ngwenya ukuthi isono sikaLucifer sokuqala yekufunda aphakame abe njengophezu konke. uJesu uyasifundisa ukwehla njengoba uFilippes sithi wehla wathatha isimo somuntu wathatha isimo sesigqili. So ngilandela leyo ndawo ukuthi ingaba le gama elikhulu sengifumana ngihlale umoya wobukhola uthana kumele ngizifundise ukwehla funa ngingene ezicathweni zikaSathane. So ke siyananzelela ke ukuthi uMosi lapha uletha izaba uNkulunkulu ngobukhulu bakhe wayengahla amqothule. Kodwa uNkulunkulu uyazehlisa afike ku level kabani yokuzwisisa kabani kaMosi ahambe la yambekezelela. Ngithi ake sikhangeleni izaba uMosi aliletha lapha. Ngizafunda amavesi akhona ngigijima. Chapter 3 verses 11 izaba la kuqala yizo izinto kodwa uMosi wathi kuNkulunkulu kambe ngingobani ukuba ngiye kuFaro ukuyakhupha abako-Israyeli elizweni laseGibhithe. Ngokuqala verses 13 bese sithi uMosi wathi kuNkulunkulu aluba ngifika kwabako-Israyeli ngithi kubo uNkulunkulu waboyihlo ongithumile kini babe sebengibuza besithi ungubani ibizo lakhe ngizakuthini kubo. Ngokwesibili okwesithathu chapter 4 verses 1 uthi uMosi waphendula wathi pho bangayekela ukungikholwa loba ukulalela engikutshoyo bathi uJehova kazange abonakale kuwe. Then verses 10 ka chapter 4 bese sithi uMosi wasesithi kuJehova onkosi ngivele angisisikhulumi kusukela kuze kube lakhathesi ukhuluma lenceke yakho ngiyagagasa njalo ngilamalimi. Verses 13 eyokugcina bese sithi yona kodwa uMosi wathi o Jehova ngicela uthume omunye ukuthi ayekwenza lokho. So ngamafitshane siyananzelela ukuthi izaba lokuqala uMosi uyathi ngingubani mina. Angitsho izaba lesibili uyambuza uNkulunkulu ngubani. Phezulu kokuba uNkulunkulu esemvezela ukuthi ungubani liyakunanzelela yini. Okwesithathu uMosi ngenxa yenkambo akaba layo ngale bazangamkela bangithini mina. Ekucina ngabe lokho ngifaka izaba ezikhatshana le wothi ngisondele ngaphi ngime kwehlulekeni kwami ngagasa. Angithi phela so kuyenzakala lathi empilweni sifake izaba ngokuchiyeneyo
kodwa uNkulunkulu lapha esikufundayo ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuthi asebenzise lalabo abehlulekayo okusekujuleni lokulobufakazi bobehluleka kwabo benze umsebenzi onjani omkhulu kunesikunanzelelayo njalo ngokuma ngomeko kaMose. Isigaba sokucina lesi ayezamana asibayethe anganganisa ukukhuluma uzokala edinga ukuthi kube lo muntu ozangincedisa alright ngiyindlela sekucacile konke akade kuzama okokuqala okuthathu kwehlula uNkulunkulu waletha ubufazi okugcwele ukuthi hayi lapha awungeke kwaqhuma esetsho njalo ke sedinga ukuthi alright mina ngiyagagasa uNkulunkulu futhi uyamphendula futhi hayi alright sengilungise uAaron uAaron uzaba ngumlomo wakho yes so siyakwenza awulandlela nxa kulesithuma awulandlela lapho singacatsha khona ayikho ngitsho ingangena ngibalekele eTashishi ngizangena isizwe senhlanzi awulandela ngacatsha khona kabalekele uNkulunkulu nxa esekuthume umunye sokukhombile ukukhombile sabele okwakho uthi usabele siyabonga ulesizathu esibambeka kuMose okay ngoba uyadingwa eGibhithe uyadingwa yes and umuntu ofuna uMose phansi phezulu nguye kumele ukuthi ahambise umbiko kuye why is justified ngesilungu ukuthi ale kodwa oqaqe ukuthi uthunywa ngubani uJehova usezivezile ngezindlela uJehova ngothando asesivezele lona akuvumi ethandweni lakho ukuthi asithume ngithe ngikhula mfundisi besithi ngasifunda ukuswima ube kuthatha kwechathe eqolo ubhuti athe fike enzingine siziba akuchiye phakathi uzagala udinga indlela yokuthi uziphumele uNkulunkulu kanjalo hayi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi umthuma lapha adengwa khona wayekwazi ukuthi uzamvikela njani ukuthi angabotshwa ngoba udaba ayemthuma ngalo luphezu kwecala uMose ayelenzile ngoba kumayelana lokukhululwa kwabantu bakhe okuhlanganisela ngitholobani lo Faro ngokwakho kumele ukuthi athole kunjani ukukhululwa ebugqilini besono so ngezindlela ubizo luchoyo lapha ukuthi ubizwa alulani lokwenelisa ngokwehluleka kwakhe lulokwenza lalelo cebo uNkulunkulu alalo ngabantu bakabani njalo kalulani lokuthi lapho yakhona kunjani angangithuma athi hambe eAfghanistan yana khona kulempi ngathi uNkulunkulu pho impi inhlamvu nzazithini hamba uNkulunkulu akufunayo inhliziyo enjani evumayo kunengo sokuthathwa ngo siyakuvuma yena ukuthi uNkulunkulu wayengabiza umuntu ongasoMose yes wayengabiza umuntu ongasoMose angithi kodwa ke wakhetha uMose ngoba emlungisele ngizama ulandelela lakho lokuthi nxa engakubizela empini ethile yena uyihlolile wayibona ukuthi umuntu ofanele yombani ngulo yebo mntana ngicela ukufunda imisebenzi 7 verse 20 kusiya ku22 izalethe inyi iside enganasiyinanzelelanga ukuthi kuleso sikhathi uMose wazalwa njalo engasumntwana makhaza okwezinyanga ezintathu wondliwa endlini kayise wathi esebekwe phandle indodakazi kaFaro yamthatha yamkhulisa njengomntanayo verse 22 uMose wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibhithe phathi leyo engethusayo eligagu lokukhuluma lokwenza now sokungenza impela inkinga le excuse yakhe yokuthi kanelisa ukukhuluma ngoba lapha kuthiwa wayeligagu lokukhuluma lokwenza kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakupha isipho nxa esekubiza esefuna usisebenzise ubususitha ulaso ngoba ufuna ukusisebenzisela yena awuphukezwakala ukuthi uyakufonelwe ngumuntu uyibona ifoni iringa ungekho busy kodwa ungafuni ukukhuluma naye uyifake ku silent uthule it's not like awulasikhathi ulaso isikhathi but awufuni ukukhuluma lalo ufuna ukwenza ezinye izinto ngani uMoses uthi uNkulunkulu ngiyakuzwa but ombizela khona ngufuni so ufaka ifoni kaNkulunkulu ku silent uthi lokho kanje
ungakunika omunye umuntu iko efika kusizathu sesi5 sokuthi ngicela uthuma omunye ngoba lokho ngicela khona kahle kahle ngane akutsho ukuthi ngikwenze mina sengifakile izaba ka4 kodwa awungizwa zonke ama excuse ami ubuyule ulenye impendulo so ngicela nje udinga omunye umuntu so lathi I think kwesinsikhathi uNkulunkulu mayesesibiza kulezinye izikhathi esifika khona sithi hayi uNkulunkulu asenelisi kodwa kungayisikho ukuthi asenelisi sisenelisa kodwa singafuni ukwenelisela yena so nangu kodwa lapha nxa ngicabanga ngiyami ingqondo ngibona futhi nxa sengitshintsha ngikhangela uMose ngibonani indlela abuza ngayo iyamncedisa ukuzisa ngcono uthumo lolo ngoba uthana ngingubani mina ubana ngenzela umsebenzi vele wayengubani wayengakwanisa yini wangasoza ukwanisa ngamandla kuyabe semveze uthi hayi soze ngikuchiye yonke imibuzo le engani inegative iyancedisa ukuthi abone konke kakukho emandleni akhe isimanga sokuthi uMoses nangu sevumile usehambile wacela isibusiso sika Jethro ubana kahambe Mose hamba sisekhwale kodwa nangu uNkulunkulu sefuna ukuthi ambulale phambili kasi angikwazi basiba basithini antu uyabona uMoses simnanzelela futhi esiba lelinye iphutha ungakhangela kwakukhona ukusoka angitsho okwakusiba khona ulama jaha amabili angitsho abe sekhetha ukusokwa yedwa achiyo umuntu angithi kuze kufike esigabeni sokuthi uNkulunkulu kanjani amthukuthelele njengoba usitsho umfundisi so kuyini sikunanzelela lapha ukuthi ngingakuthuma njengomntanami nguthuma usuvuma kambe ngucengeka kabuhlungu uphakathi kohamba uthi weziphelisa lokho nguthume khona ngakubulala lokho so kukhona okulokwenza ngokulalela angitsho ukulalela nxa uthunywa uNkulunkulu la nxa usuwamkele ubizo ulomlando okufanele ulokhulalela icommand center angitsho so kuyini sikunanzelelayo kakhulu kulezinto ezimbalwa la kule ndaba yokusoka angitsho right umntwana uze ayesokwa ngunina siyakunanzelela so kulomunye umsebenzi owenziwa nguZiphora la angitsho oseve impilo kabani kaMoses angitsho kulesinye isifundo sesingasithola futhi maqondana lana lezi imhuli uthi nxa ngibizwa yebo ngibiziwe kodwa imhuli one way or the other maqondana lobizo lwami kufanele injani layo isabela kuyini singakunanzelela ngalolu bizo la ngalokho kusoka esikunanzelela lapha oqala ngingabizwa ngibizela umsebenzi kaMlimu akusho ukuthi sengiphezulu komsebenzi kumele ngiyenze intando yami ungaya ku First Peter chapter 5 uPaul elaya ama elders obatsho ukuthi kabaye kondla izimo zika Jehova bengabi ngamaboss izingcwele yes ngiyindlela nxa ngibiziwe ngikhaya ubana ngenze konke kumele ngikwenze phambi kaNkulunkulu okuqondana lami kumele ngikwenze nxa kumele ngikhipha kwe10 awumela ngikhawutha abanye bakhe kwe10 mina ngingakhiphi kumele ngikhipha kwe10 yes konke kumele ngikwenze kumele ngikwenze ngibe yisibonelo esiqondileyo asho ukuthi ngikhanya labanye ukuthi benze mina ninganjani ngingenze yikho uNkulunkulu lapho wayesemthuthe ubona uza kumbulala emthumile enjalo ngoba kwayeseqe okumele akwenze kakhulu ngezindlela lanxa sisithunyiwe singamaKristu singahlaliseki kakhulu ngokuthi thina sithunyiwe bese sikhohlwa ukuthi silandele izimiso ezithile ezenza ukuthi thina lo mathuma sibe sebudlelwane nobuhle ngoba singakuyekethisa khonokho siyanelisa ukuthi sithunywe singangafika la mhlanje yebo kambe ingilosi ngeke mhlawumbe ihle ingihlasele ingibulale kodwa siyethunywa abathunyweyo baye lapha ababizelwa khona thina sisale ngaphandle singasindiswa kodwa thina sisemanzini nalawo esibizela abantu ukuthi bazowanatha thina sibulawe yikoma sinjani singasindiseki so uMosi yingozi eyaba khona ngoba kuhle ngoba uNkulunkulu ngenxa yothando lakho luyisimanga uNkulunkulu uyasebenzisa umkakhe ukuthi ananzele ukuthi hayibo kule phutha lapha uMosi ongalenzanga so ngezindlela
eBhayibheli bisithi thina ungumgcini womfowethu yikho lapho uZiphora ngena khona ngenza kanti ukuthi asithi ukuthi ufanele ube ngumkami kumbe ilunga lemuli yami kodwa ilunga lemuli esiKristwini kumele ukuthi libone lapho engisilele khona ligijime livale isikhexhe ukuze ngingabhubhi mina ngisindiseke njalabo engithunywe kibo esesokiwe ke lapha umfana lomncane kuyini esikufundayo maqondana lokusokwa laleli gazi lalimeleni ngoba kwakulesifundo esikhulu esisinanzelela lapha ngani ngokusoka langaleli gazi kuyini okwasayo emkhumbulweni kaMose maqondana laleli igazi Angisakhumbula ukuthi uthe uZiphora esemsokile umfana uyathatha i-foreskin liyana ayithinta uMose right igazi elalimele iatonement kumbe ukumelwa okuthile right angisakhumbula ukuthi sisindiswa ngani ngegazi yikho phela lapha uNkulunkulu indaba yokusoka wayiletha njengomfanekiso ukuthi asisindiseki kungelagazi elichithekileyo asilabudlelwano loThixo ngemva kokuwa kungelagazi elinjani elisindiso yikho phela lapha uMose esethintiwe uMose kwathi dlwe ukuthi lapha kathi phela bengenzile konke kule lokhu kuncinyane nxa usuthe waqondiswa nanzelela lapho uqondiswe khona ungali lalo maqondisa kodwa lanzelela ukuthi hayibo futhi lapha benginjani bengeziphutha ukwenzela ukuthi lalo okuncedisileyo la aphatheke kuhle angasuke ebesebona ngani uphambanisile kumbe ukuhambele phambili balaleli kunye lababukeleyo sikhangeleke lesi sifundo kakhulukazi sikhangele ubizo lukaMose kakhulukazi simi esihlahleni ingxoxo yonke sesibelayo lapha isivezela isehlakalo esenzakale esihlahleni esichayo laphana kuhle ukuthi umuntu lo muntu akhumbule ubizo lwakhe akhumbule njalo ukuthi ekubizweni kwakhe kayedwa ombizileyo uhamba laye nxa sigqiba ngizafisa ukuthi ngamunye wethu sitsho nje umuca othile esingatsho kubalaleli ukuthi kuyilokhu engiphuma lakho ngemva kwalokho umfundisi umlilo uzasikhulekela enkunanzelayo ukuthi ubizo lukaMose lenkambo yonke laba inkambo eyaguqula impilo yakhe indlela eyisimanga ngoba ukwamukela kwakhe kwamenza waba lenkambo ekuthini abe ingxenye yokukhulula kwabantu bakibo ekungxenye ukukhululweni kwaIsrayeli lekuboneni amandla lekukhulumeni lekuhambela uNkulunkulu ngoba ekugcineni uNkulunkulu nxa esebhala ukuthi akulamprofeti owaba njengoMose okunye baba sekuthintile ukuthi ungabalekela uthumo ngoba nxa ubalekela uthumo lwakho kulezimanga eziningi ozikhuthayo ngokubalekela ubizo lukaNkulunkulu Siyabonga hayi engakuletha bathandekayo ikukhumbuzana lapho uMose ebizwe khunjuzwa ubana ngiNkulunkulu kayihlo uNkulunkulu kaAbraham okaIsaac okaJakobe wona uNkulunkulu bathandekayo uyagcina izithembiso alazo ngathi njalo futhi ngikhangele njalo ukuthi uthena ngiyakwazi ukuhlupheka ngizwile ukukhala kwabo njengoba satsho bathandekayo phakathi kwezinhlupho leziningo zonke kahlanye sisazi bona uJehova uyazazi izinsizi zethu uzasikhulula one day ekuzeni kwenkosi asikhulekeni baba wethu othandekayo osezulwini lapha emhlabeni siyabonga ngesifundo njengasonesi sivumele inkosi sibambe isandla sakho usithungamele size siyefika isikhathi sokukhulwa kwethu ekuzeni kwakho egameni lakho ngiyakhuleka amen amen